आदिम काले पचिनांगा जिपे मुनुटे प्राकृतिक रूपमा दयाचंग पाको अर्थात गुफा है उबले आदिम मानवटे छौकोटा छिंजल निश्चित चाला शिकारना बनी जुलके वहे पाके वया झासु लनिगो जेनिगु याट लिप जुल सेमसा गुफा टुयु जव फै लागे प्वाटे न सेकल जी ठोकटा उबले प्वा है ठंकने छै चाटा मल ठंकने मुनु चुनाचंग ठीठी कटा छै उबले पाको य परिवर्तित अर्थात विकसित रूप ख ठोकटा नेपा गले चोपी वर्तमान नेवा ढाका चोपी उबले छै रूप गठचोटैगो ठौ टाइम हो आज पुलाउ खटोटा आत्निक इकठा बिजायाबले तो नेपा गले चोपी नेवा टेगो छै पेट जाटैगो ठौ इपन्छ सिगा होया जना तो पेट जाट हल्के छली माट चोटो बैग ख स्विट्जरल्यान्ड अन्वेषक मेजो मालो हिले कठा नेवाटे पेट जा छै दन्य इम छै छली माट व बैग जग खटैगो टापु वेकै टापो खटा उबले नेवाटे पागोरेसले डेगै पोन निट जाजक ख लिपटि निट सोट न्याट जा डेग डेके पुट्छ नेवा ख नेवाटे छ पिट जा जुया निटे जुया चुनी गन जक सोड्या दुगो छिटो पश्चिमी संस्कृति खटा छ छलिएट भितल ढगाजक तया छटे रुपे मका तर नेवाटे छलिएट न छटै ल्याखेटे आटो खण्डो ठोक्न नेवाटे छ पिट जुया ल्या खाइबले छली माट चोट व बैग टाग जना होया तो पिंग खवाय ठाउ कठाय अठ दुगु निन्दु गुलिसना छलियाटे छ ढी ढागुया गुलिसना छि दिनाचंग ठा जुया छि ढी दयगु खौला छली जुगु टाइपिन छलिया फुसे चंग टयाट माट ढाइ संस्कृति बिट सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ टापु कथा माट दयगु छ मागु मज्जि मगागु अर्थात मुगुट्न जुया माट ढागु टाइगु बिचाटो चुए मेजु मालु हिले कथा पेट जा जिन य चोट टाइगु मर्निगु ज्या छन लिब माट य चुए मेगु छट ठकागुले ओके त पटी हाक्न चोट ढागु जुल अले चोट फुसे जग नापान से दुगु बैग है काम जु ख संस्कृत बिट सत्य मन जोशी जु कचिगो बुकेगु ठा जुया छे डक्सवे चुए य उट्न या त भुइग बैग जुगु टाइगु जुया त नेवाटे छ मुलुखा छ यखवाय डठिला कछनाटै मुलुखाइ जख चिची पाएना निपा टिक जा छनाटै टिक जले खाप दै मुखले होट्न ज द्वावना दुन्टी ज कना चुनी वे फल फे दुटिपिट जुइगले छली ठचा वइ मखो फसन वइ मखो अपो छ निटे ज्या चुनी गुले गन डोठो अंग डना मटेसे ठा ढंगा छली चकंगा तै गन डोठो अंग डना छली खुयाटै छै लिउने वसा ऐसा हिटा व स्वा छटनिटा सिस बुस पिट केबु छकु न दै अझ केबे स्वा होएका वातावरण न्याइपुका तै ठौकने भाषा टायो खस गार्डेन ख नेवाटे निजा स्वा मरेका मगा एमि निजा मटे सुटे थपिनी कुल दे पूजागो डेक वनि गुन ख ठुकै त जाकिसिन नपा स्वा न मरेका मगा उकियाटा इमसा केबे स्वा पिनातै केबे मुरबिनसा कोशी पखले बागले न स्वा होएका तै पूजा आजै त मागो स्वा सिनापा सुन्जित मागो भोक्ट्या टसी हलुवा बेठे जागो सिसबुसा मान पिनाटै पाछै लै फकन पा मल्टा पालो गसी उनीगो तर्किन मान पिनाटै मूलखे चुलिन्चो स्वान छुनाटै मूलखा ड्वाउना जवकी खवेजको स्वान छुनाटै स्वान ने टठजु गन छेले स्वान फुसे घोफु खापटै ठोक खापै त खान ढा टख चाक त निप खाप स्वानी जख चाका सिक्न टकिङ काटै खापटी मालके सिख फेना खाप घोफिका दियोनी खवा गई छे लिखले अंग मुरासी चलवाय नाटक छे ट खटे गई छे न्योनिया वइट नुफाव लिउने वइट लिखा ढाइ छेले स्वान ठाउना माट्ने छेनी माट्ने डोठो अंग डनाटै छै यखा पाके कोठा यानाटै माटाई कोठा रहेको जेनी कोठा ख माटा कोठा सोपा टिक जादै मूलखे फुसे टपाको टिक जादै थै जख चिची पाउ निपा टिक जादै मूलखे फुसे चंग टिक जाय त माटिक जादै तो माटिक जाय त अजिमा दिय प्रतीक कोठा हना त माटा कोठा जेनी जुया थन फे दुटिपिटी जुइक मालुनी टिक जा छुनाटक त दूर रसी कोठा कामा माटने टिक जा छुनाटक य मिएको कारण पिने गया वे अपुगली सुरक्षा लागि न खण्डो
नापा राने इले राना प्रधानमन्त्री चाहियो वेबले झाले बालापि मिस्टर खनकी मिखवनी रहेको भएन ल्यास्टेस टिकी झाल्न सुइको रहेको निन्दो मटन कोठे छको कुने सिंहको बसी खुया ढुकुच देकाटै अन लक्ष्मी देव नापा बसा आदि सोट नाटै नापा सिपो अपासको मरुगुले नापा कठी खुया उकि चा इला अंगोठे चोंका कोठा खुयाटै मटन कोठा पिने चलवा जुई अन कोठा खुयाटै मो बनी बिलियना दिनमुटियातले छे जट सकले माट्ने मुना खनबला जुयातनी अनि या चुना मिजटे बजा थना बजा टोनी गए देउनी मुटियातले अन खनबला याना छु समस्या दशा समस्या जेंको जान जुई अनि या चुना अजि छेपिन्ट टोंतिरे चे बाख कनी ठौकने ठटी मुना खलागो बाख कनीको चलन मर्यावन ठोलो निने पिने सु मनुटो वसा माट्ने फेटका खफेगु याई माट्न तले उनी मासा माट्ने हे लगा टोटा उनी मा माट्न तले लगा यिंकी मो माट्ने छगल अपवा गखा चदै बनी लुखा न्यन चंगो गखा पाजा टुकमट चाकाटै स्वानपट्टि मस्त कुटु उनी ढगा सिया भटपन्ज ढगाटै माट्न ठाउना चोटे छिनी चोटे डठो अंग दैमखो ठा ढंका चलवायनाटै ब्या ब्रट बन्द ठ्यान्यागो टटो रंग भोजे चोटे चना भएन्याकी थपिन छे चिको सा जलखाला टेउ छे चिलासे लुख छरवाटे आटै भएन्याबिले उगु लुख चाकी मेबले तिनान्टे